كمي لحندو نعيد فلتون تخونيهم سلام هورا بهال هذا قد مني أب حليبت دقي سازنبركو كاب حليبت كا زي أبز عدي أي تحكميون يقيم أبدأ خير كي تحكميو إلو مني سالا إفريمن سمرن متحوارتا أزون أبدأ جزنوبو إفتران بتعمي عبي أبكتو جيروم لي حاجز جيروم لي صار لأم كحكم بقعي نابتكم نزيفا مو حكمنا جيرا عندي نعم مسكانا كويب لي عندي كم جيراهم زمسكنو معهم همان كو وحدني مهناتو أنا عامية بالليل مع أتاوي ولا لسترى أنا قريب لي ويقول لي ندمت أوصل لي صار لهم بقى صار لا إفتراً أو اشتنا وزعان تنبرو كلاتكم صار لهم كحكم بقعي دهينا مالتي بتعام أزي إذا مسكنكم إكزابير كان نفسه كفكم من ناتكم كيفكم يا أبوكتو كنت نعيك تحبزوني قبلكم تبقيسكم أمكم سقبركم إكزابير كأخون كيفكم أبزغركم وسنا يقدمكم إكزابير يحقسكم كلها بإكزابير سبسمونه بس إذنكم أنا خام لخ مسكن هند تبع له أكتبكم نتي كل عين تحكمنا وسيلة تسير زنبرت إبري يا أري مامد بحث جيروما تسير زنبرة أكثر زنبرة سباينال كورد نعوني أري ما زجر منجر أبز مسمت أخو نيسان بو تأجر ما قاتي مني كستن في سايكل بتعمي علي تبن نيرو كنت جزء أوبريشن جيرا نبل سال سايكل كنت جزء أوبريشن مسكبركو أتوم حكيم فيزيوثيرابي نيسان بو تجمرا لوايلو كم تجمر جيرو مني فيزيوثيرابي نيسان بو يقبر نيرا كساب حجو تمام سلام كتحطيو تريلي نجار لك دو kendi dilinde daha rahat sizinle konuşabilir. Onları söylesin. أنا بتقريني بلدله هيو أوه Bunu koyabilirsin bak şey. Evet. Good. First, I don't know how I explain it. You are so beautiful. Really, I swear to God, you are so beautiful in your face. And for everything, thank you so much. Thank you For very all much. of you, for Nurses, physiotherapy nurses. physiotherapists. Yeah, for Yes. everything, thank you so much. I don't know how I can explain. I don't know, but thank you so much. Really. Thank you very much Yeah. for مش بزعة ميديكال تحطيو نجار نيكرو بزعة عنا في قاله I'm really fine now. Aynen. I think because of those therapies, they help me so much in lung therapy. Yes, very Yeah. important. Yeah, that was so important to me. Yes. That's why I say thank you for Ben all of teşekkür ediyorum. those Okay. therapists. For Yeah, ne diyeceğim? Beril, Beryl, Mehmet, Mehmet, Miray. Miray. Miray Yeah. nerede bu arada? Solunum fizyoterapisi çok işe yaradı gerçekten. Yeah. Thank you so Çok da much. önemliydi Teşekkürler. gerçekten. Gayet güzel. Mhm. Peki şey de Yağmur da yardımcı olmuştur. Yeah, yeah. Solunum fizyoterapisti olarak. çok indirim yapan kanisa telife neyse hocam Şuradan da en son oraya da gelelim. Evet. Yeah, thank you so much. Really. Yeah, welcome. قال قلت له اني سلحك من ناحيه حتتي تاي كتقبر كم زلك كب على كاو دكتور من تسمعي او توري Yeah. I need to ask one question.
Did I do something when እሳ ስለ ዘይት ከሆነ አሁን ህዲዮር when I'm going to in my country? Is there something to do to myself? memleket gidince ne yapabilirim? Şimdi bunu zaten konuştuk. Burada fizyoterapist arkadaşlarım son seanslarını ev programı şeklinde gösterdi. Yani evde yapacağı, kan testinde yapacağı egzersizleri biz burada en son seanslarını gösterdik. Bunları iyi öğrenmiş olması lazım. Hasta yakınının da burada bilgisi çok önemli. En azından... Hocam siz de gelin. Bu ara var ya, şeker düşmüştü. Çok iyi geldi. Benim de yanına gelirseniz her zaman. Şeyler de bu arada utandım. Hocam buraya. Bir de şöyle çekeyim. Baştan al. Orayı bırak. Değil. Şimdi baştan al. Gelen söz bu. Ben bu sahneyi baştan yapmak istiyorum. Hocam baştan açalım mı? Hocam baştan gelelim. Last day today. Bak öyle git hoca yanındayken. Şeyda. Oh my gosh! I can't believe it! Oh, I'm so happy! For last day. Wait, I'll start. I'll start. Üfleyemez herhalde onu. Üfleyebilir mi? Biraz da sinek istersen. Halkalarında anneniz üflesin ya da üflemeyin. Şöyle koyun Ya. zaman kendisi. Wow! Beceremedim. Biri söndürse. Wow, thank you so much. Really, thank you so much. I'm so happy. I'm so mutluyum. Mutluyum. Öğrenmiş birkaç kelime. Çok güzel. Öğrencisi Şöyle biliyorum. koyalım arkadaşlar. Thank you. Wow. Fotoğraf çekilelim. Evet. Bir Fotoğraf son çekilelim. resmimiz olsun. Ondan Şeyda sonra- karşıdan fotoğraf çeksene. Birkaç tane